Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş suresi. Kureyş suresi Mekke şahrında yaşayan Araplardan urusu Kureyş bolgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam da oşal Kureyş urusundan bolgan. Kureyş urusu 12 kichine uruğa bölünüp ketken. Üstürtün aytganda şol Mekke'de yaşayan Araplardı Kureyş urusu, Kureyş Arapları deb aytıladilar. Peygamber Aleyhisselam şol Kureyş urusunun Bani Haşim degen mындайча aytkanda bölügünden bolgan. Kureyş urusu jönündө bu ayatта kelgende Allah Taala bu Kureyş urusuna köptөгөн bayagындай жакшылыктарды кылганлыгы жөнүндө başka iller arasında özgöçönüp Peygamber çıkargandığı jana bir kança özgöçö şu Kureyş urusuna bergen Allah'tan özgöçö bir nimetleri jönündө basım jasalıp жакшылыктар жөнүндө basım jasalıp şol Kureyş urusunun Allah'a köbürөөк şükür kılgılar degen manada aytılgan sure. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyş İ'cabu li ilf Kureyş. Kureyş'ten başka ilder menen sayız bolup alганына taң kalsaňar bolat deydi. Sayız degen bilesizler tınçlık gelişimini tüzüp alıp, bolbosо mындай ынтымакта биримдикте iş жүргүзгөндүгүн айтат. Илгери sayız мамлекети болгон да. Ошо сыяктуу эле Kureyş dagы sayız bulup alıptı da özünün atrafındaki koşuna memleketleri menen. Nege sebebi olar şol tınçlıkta özlerinin paydasını gözlep jaşap gelişken da. Nege dese dagı oşol ilafihim rihlataş şita'i ve's-sayf. Bular oşol tınçlıktın arasında bular kışında Yemen tarafka, jayında olsa Şam tarafka qarab bayağı sodasyny жүрgüzüşetler. Ve tesir zalikel celb ma yahtacuna ileyh. Antkeni al jerde eç nerse ösbögöndükten Mekke'de başka memleketten alып kelişke majbur boluşkan. Dandı, jeturgan, kiyimin, kiye turgan jana başka muhtaçlıkların. Şol Yemen memleketi da komşu memleket. Kışında şol jaka sapar tatışatken. Soda işi boyunca. Söö Yemen memleketi ayak katı ısık bolgonduktan kış mezgilinde az biz kış mezgilinde turabız da. Şol biraz bolsa da basaňda etken da. Aljakta da açı. Bayagınday Saratanın günündögüdey katı ısık bolgonduktan az kış mezgilinde biraz basılıp kalgan üçün ısıktın basın. Oşonda sapar kılıp oşol jaktan alıp kelişetken alıp kele turgan nesesi. Alemi jay mezgilinde Şam memleketine barat deydi, barşatlar deydi. Sodaga. Şam memleketi azırkı üçürde 4 memleketke aylanıp ketken. Bular Yerdaniya, Siriya, Livan, jana Palestina memleketleri. İlgeri birle memleket bolgon bolsa da azırkı günde 4 memleketke bölünüp ketdi. Felyeşkuru deydi. Oşondan Allah Taalaga ibadat kılıp şükür kılsın. Ve liya'budu rabbe hazel beyt. Mınaşul üydün iyesi yaratkan Allah'a, Kabe'nin iyesi Allah'a ibadat kılsın deydi. Ellezî şerrefe bihi ve liyuhhiduhu ve yuhlisu lehul ibade. Şol Allah Taalalardı şarafatlı kılıp koydu. Şol üydün iyesi kılıp, üydü şol mındайча aytkanda Kabe'ni alarga berip, jolbası Kabe'da alardı sıyındırıp. Şondan Allah'a şerik koşbostan ibadat halis Allah üçün kılsın deydi. Ellezî et'amahum min cu'in şedid. Alardı şol katı açkaçılıktan Allah Taala toygozup ve amenahum min faz'in. Jana
Oşol korkunuştan, düşmanların kol salısının korkunuşundan Allah Taalalardı kutkarıp kaldı deydi. Beş etkanda al jerde açka kalıp ölüşkön yok, kıynalışıp. Belkim Allah Taala toygozуп koyuptur. Al jaktan bul jaktan soda tүйүндөрү менен дан жей турган нерселерди алып келип, ал эми сырткы душмандардан кол салышынан дагы Allah Taala куткарып коюптур. Анткени ал жерди сыйна турган баягы тооф бола турган бир ыйык жайга айландырып, ошол жерден башка элдер дагы, башка мамлекеттер дагы ошол жерде этияттап мамиле кылчу эле ошол жерге. Анткени ошол билебиз, мындан мурунку сүрөдө Фил сүрөсүндө дагы айтылат. Баягы Абраха деген адам ошол жерди басып алам деп келген учурда Аллах Тааланын жардамы менен не болот? Баягы Фил окуясы да Абраханы Аллах Таала талкалап жок кылат. Кабаны бузам деген ниетмен келаткан аскери менен келаткан ошол Абраханы Аллах Таала өзү айтканда Кабаны коргоого алып, баягы куштар жөнөтүп, ал куштар болсо таштарды ыргытып, Абраханы жана анын аскерлерин баарын жок кылат. Кабаны Аллах Таала өзү коргоп калат. Ошондой коркунучтардан Аллах Таала өзү коргогон экен. Кабаны. Ошентип Аллах Таала ушул тынчтыкты Кабага орноткон экен. Ошон үчүн Кабада согуш болгон эмес, Пайгамбар алейхиссалам заманында дагы. Каба согуш менен ачылган эмес. Тынч жол менен ачылган. Мекке мушриктери өздөрү жөнөткөрүп берип койшун. Ошон үчүн Кабада согушууга дагы болбойт шариятта. Арам болот. Кабанын атырабында согушканга болбойт. Ал жерлер ыйык жерлер да. Мындай айтканда, ыйык дегенде кандай? Сый урматка татыктуу жерлер да, мындай. Согушканга да болбой турган жерлер. Ошондуктан бул аятта Аллах Таала ошол берген Курайш элине берген жакшылыктарды эскертип, жана Алланын өзүнө гана сыйынгыла деген буйрукту берген экен.